Methodist Episcopal Church. I ask that we should pray for her and with her while she will be coming to say to us, thus says the Lord. The person I'm bringing unto you this afternoon is the Rev Thandi Makoko. After Omega gives us an item, then you will hear the word, the voice of Rev Makoko. Omega. To the prelate of the 19th Episcopal District, Bishop Ronnie Elijah Grailsport Sr. and Mother Supervisor, for Baokamedi, Libon Memamokamedi, Ntumeleng Buseng Mona Oshe, Kapatapanina, Korekere protocol observed. Tre Balletsu Bukeng ya Nehemia, me Hotwa Timaning ya Lishumele Mitsuerobedi la Kaulo ya Bone, Ihlela Timaning ya Mashume Amabedi Ibale Hajena. Bohle ba hahang emong le emong o ne a itlamile ka sabole le thekeng, mme o ne a ntse a aha jwalo. Ha ile ya letsang trompeta o ne a eme pelaka. Ka re ho baholo le mahosana le ba bang ba setjhaba, mosebetsi o moholo hape o nanile. Re kadikane hodima lerako, emong le emong o hole le ngwanabo. Ha ho le jwalo hlong le phuthehele ho rona ngalong efelefe eo le tla utlwa modumo wa trompeta o etswa teng. Modumo wa rona o tla re lwanela. Me re balletswe le testamenteng e ntjha, e re ke ske ka senya nako hobane ke na le metsotso e ka tlase ho 10. Mme nna le wena re rapelle temaneng ena ya 19 e reng empa re kadikane hodima lerako. A re rapele. Modimo ya nang le matla ke nna letsatsing la kajeno, a se motswadi, a se bana beso, empa ke nna. Tlosa bonna ka hare ho nna ho tswalwe wena. Dula lelemeng la ka jwale, gore seo ke tlang ho se bua jwale e be pudulelo ya moya o halalelang. Lebitsong le matla la Kriste mopholosi wa rona, a kereke ya Modimo e re amen. Ha ke qeta ho etsetswa molaetsa wa invitation ena, Wata honna sefela se reng kapa chorus e reng Simone ga Jona uyangithanda na. Me wa phetha mantswe a chorus ena a reng ewe Nkosi yami ndiyakuthanda. Ha ke qeta ho fumana scripture seo re se baletsweng, ka fumana hore ena e ne le Revelation
bakeng sa molaetsa wa kajeno o reng ho rona re qadikane hodima lerako. Mme ha re ne re na le nako ke ne ke batla hore nna le wena re shebisane mantswe ana a summarizang tsena tseo di badilweng letsatsing la kajeno a sebediswang ho rona kwano South Africa a buang ka mantswe ana a reng ubuntu. Mme ha o botsa mongodi ya bitswang Mbingi hore na ubuntu ho ya ka yena ke eng, o re filosofing ya hae ke nna ka wena, wena ka nna. Mme sena sa ntlisa dintlheng tse etsang ubuntu, re hodima lerako empa re qadikane. Mbingi o re ho rona ho na le dintho tse hlano tse etsang ubuntu. O re ya pele ke survival, mme ha ona ho surviva ntle le tshehetso ya ba ahisaneng le ho ahelana le wena. Mme tsena ha di etsahale fela hore o tle o be le tshehetso, o tlameha o be o le tlokotsing kapa o hloka thuso ya mofuta o itseng. Mme sena se re fetisetsa ntlheng ya bobedi ya ubuntu yeo a reng ho yona ke spirit of solidarity. Mme ha eka baneng o na le tlokotsi ya mofuta ofe bakeng sa hore o fete ho yona, o hloka ho ba le batho ba ka sebedisanang le wena ba tsebang tlokotsi eo o leng ho yona, mme bao o ka kgonang ho etsa mosebetsi ona le bona. Bomme le bontate, ha re tlohele moo mme re kene lentsweng la rona le reng ho rona hoseng hona itse ha Nehemia a se a fihlile bakeng sa ho aha lerako ya ba Sanbalate hammoho le bana ba bo le metswalle ba tsohelwa ke lehloyo le lenyatso, ba ba le mantswe a reng ekaba ba tla kgona na ho aha lerako. Mme ha tsena di fihla disebeng tsa Nehemia, Bible eo ke balang e re ho nna a kgutlela ho Modimo, a re Modimo seo ba re kgobang ka sona ha se ke se kgutlele hlong tsa bona. Bomme le bontate, ha o aha ha ona motho ya thabelang ho bona progress, o sa kgathalatsehe hore o aha eng, mme o tla dula o le teng mo Sanbalate ba tlaneng ba criticize, empa letsatsing lena he tla morao o kope Modimo bakeng sa tshireletso le guidance. Re hodima lerako empa re qaqolohane, mme lentswe la Modimo le re ho nna ya re ha Sanbalate a bona hobane mosebetsi o ntse o tswela pele, hobane Nehemia ha qeta ho kopa Modimo ha ka dula hore Modimo a arabele, empa o ile a tswela pele ka mosebetsi. E re ho nna Bible e halalelang yaba mosebetsi o ya etsahala
Melerago la ba la fihla mahareng bomme le bontate dumellanang le nna hore le ha o ka etsahala hore ebe o hirile dihitidi a itse kae ha ba keke ba kgona ho kopanya moaho le ha o ka etsahala jwang ha ba sa sebedisane mmoho le ha eka ba batla ho etsa mosebetsi ka pele ba hlahile ka mahlakore a fapaneng empa qetellong ba tlameha ho kopana hore lerapo la bona le tsebe ho ema empa hoseng wa letsatsi la kajeno re kopana le Nehemia ka mantswe e reng re thutse re a aha empa re qakolohane mantswe ana hlaka morao bane a utlwe hore Sanbalate o batla ho kena ka dikgeo tsa lerato hore a ba fekise mme a ba bolaye re tlameha ho kwala dikgeo re tlameha ho kwala dikgeo hore dira tsa rona di seke tsa re fihlela re tlameha ho kwala dikgeo hobane dira tsa rona di shebile masoba baebile o ke balanyere Sanbalate a re ho bona re tla kena ka dikgeo moo ba sa kgoneng ho kopana teng mme ha re entse jwalo re tla kgona ho ba bolaya kante ho na le batho ba ntseng ba sebela Nehemia taba tsena Nehemia a bitsa setjhaba mme ha fihla ho sonare e mong le e mong a lahlele selateng sa hae sa boleya hae empa mosebetsi wona o nne o tswele pele bomme le bontate thapameng ena le rona ho ya re tshwanela hore re lahlele disabole tsa rona dilataneng tsa rona empa mosebetsi wona o nne o tswele pele mamela ha o jarile sabole o kgona ho kwala sekgeo ke ka hoo buka ya Baefese e reng ha re lwane ntwa ya nama le mathe empa re lwana ntwa ya moya mme wa tshwaneleha hore ha re tla kwala dikgeo re apare dihlomo tsa moya dikgeo di keke tsa kwaleha ha re soka re fumana banna le basadi ba ikemiseditseng ho apara dihlomo tsa bona mme buka ena ha e bua ka dihlomo tsa moya e re ho nna le wena re tlamehile re itlame matheka a rona ka lebanta la nnete hore dikgeo di tsebe ho kwaleha leratong Nehemia a hloka banna le basadi ba sebetsang ka nnete bakeng sa Modimo matla ohle e re ho rona sefubeng sa rona re apare ho loka mme hore sekgeo se tsebe ho kwaleha bomme le bontate moreri ya re buletseng o itse ke mang ya ka nyolohelang tjhabeng ya Jehova ya ka dulang sehalalelong sa hae ke ya matsoho a senang molato ya pelo e hlwekileng le rona hore sekgeo se tsebe ho kwaleha re hloka ho loka mme ho loka se wa motho fela empa ho loka ke wa pelo hobane Modimo o lekola dipelo hore ho rona a tswela pele re rwale
le rwale mafolofolo a evangelii bomme le bontate le ha re ka baraba le matla a ho kwala dikgeo empa evangelii ha e sa dula malemeng a rona sekgeo ha se na ho kwaleha hobane re tlo hloka ho bua ka lentswe la Modimo ha e tswela pele re hore re tshware ka matsoho a rona e re ho rona re tshware ka matsoho a rona moreri ya butsing o itse ho rona matsoho a rona a aha ebile matsoho a rona a tiile empa bongodi o mong ha bua o re letsoho la hao ke mpe ke wele ho lona ho ena le ho wela matsohong a batho hobane letsohong la hao ho na le mehaokelo e mengata mme ke a tseba hobane ha ke le ho wena ho teng kgotso phomolo mme ha tswela pele hore ho rona dihloohong tsa rona re rwale heleme ya kokoro bomme le bontate re eme dikgeong empa re sebetsa ka mashwe ho ka nnang wa etsahala hore haebane moao wa rona o sa tsitsa a ka tswa rwela rwala Ketelo hore ho rona le tshware lerumo la moya e leng lentswe ho na le morering ya itseng tshimolohong e ne e le lentswe mme lentswe e ne e le Modimo mme le rona ha re ntse re aha ha re hopoleng hore ka lentswe lesedi di ile la eba teng ha re hopoleng hore ka lentswe metsi a ile a arohana ka lehare ha re hopoleng hore ka lentswe ra kgona ho ba le dihahabi le diphoofolo mme wa re tshwanela letsatsing lena hore re tshware lerumo la moya e leng lentswe ha e ka baneng o batla ho tseba mosebetsi wa lerumo baneng ba sa tsebe mosebetsi wa lona ya re mohlang a nyolohelang Golgotha ba le sebedisa hampe ho yena mme ba mo hlaba lehlakoreng ba sa lemohe hobane ba re lokolla rona mme ba re hlatswa dibe ba re fa freedom e sa feleng Modimo a le etse hantle mme a le hloka
sermon or what? Bomme le bontate re hlatswitswe ka madi a konyana. Ba bang ba rona, we are not even aware gore re ne re etsetswa favor mohlaneng a hlatsu. Mme letsatsing lena wa lokela ebile wa tshwaneleha gore re hlahe ka pele ho yena, mme re lebohele seo a re fileng sona, seo lefatshe le ne le kekeng la re etsetsa sona. Mme re tlo rapela jwale gore re a leboha gore o re file morao wa hao e leng Jesu Kriste gore shwela dibe. Mme letsatsing lena re a fetoha ebile re fetola le ditsela tsa rona. A re rapele. Modimo o matla ohle, ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste, ntate ya nang le matla, ke atamela bona melong ba maoto a hao thapameng ena. Ntate rona ya mahodimo, re a leboha gore o re tsebisitse letsatsing lena gore re tlameha ho kwala dikgeo. Ba bang ba rona dikgeo tseo re emeng ho tsona re di etsetswa ke maemo a lefatshe. Ba bang ba rona re emeletse thoko Modimo goba di-status tsa rona ha di re alawe ho atamela bana ba bo rona. Ba bang ba rona Modimo ya nang le matla, status sa health ya rona ha se re dumelle ho kena ka hare ho batho. Empa lentswe la Modimo seng hona le re rutile gore re tlameha ho kopana gore mosebetsi wa hao o tsebe o tswela pele. Ke beha e mong le e mong Modimo ya keneng ka hare ho tshebeletso yena, wena ya lekolang dipelo ke a tseba hobane so di lekotse mme o tla arabela. Tsena le tseo ke sa fihlang ho tsona ke kopa lebitsong le matla la Kriste molokodi wa rona. Amen.